Breaking news, putot elto ihum kating ko job, inut apran kedam lapente inut ahiring tangrak areng kiso. Binyada po paisir kepra cite mapor malom, Bukatan Police Station Kapalun, National Highway 39, Stand and Stone, Mahardar Association Asahi Madolong ahiring tangrak ihum, elto di mapura napen kedam bom kating ko job, adi malong mat inut apran kedam lapente ian inut ahiring tangrak areng ahum kiso. Tong sekotpen Bukatan Raiko masai kiatum adi malong an palidunsi, cepari dengpon lapente inut Kereng lang abang phan tebok het Bukatan CHC alo sikilang dia phan pon tanglo. So si birta kirip dun long ahut anke. Amen aku tapang pon telang lapente kacingkoi. Buk elto registration number ke AS01BA9175 pusi pang pon. Putar breaking news. Binyada po paisir kepra acite mapor malom Bukatan Police Station Kapalun, National Highway 39 Sen and Stone, Mahardar Association Asahi malong intangrak ihum elto di mapura napen kedam bom kacing koya jok adi malong mat apra inut apran kedam lapente inut ahiring tangrak areng kiso. Tong sekotpen Bukatan Raikom sakia tu madi malong palidusi cepari dengpon lapente inut areng kiso ahiring tangrak abang propan tong sekotpen Bukatan CHC alongan sikilang ke pan pon bom tanglo. So si berita kirip dun longan ke aku ramen tang tepon tek telang. Apende kacing koi buk elto registration number KS01BA9175 pusi pang thekpon. Ruang gorapen berita pang dapon Lawrence Lekhe News 24 Karbianglong.